3-1, na leo hii tumecheza nayo finals tukakamua wakatupiga 3-2. So tuko number 2, na naomba ya kwamba tunapoendelea Mungu anaendelea kutubariki, lakini kabisa michezo imekuwa katika hali iliyo ya juu sana. Watu wamejipanga licha ya kuwa kulikuwa na corona, lakini watu wamejipanga. Na labda talanta za vijana ambao wako katika mashule ya upili ziko vipi hadi sasa ukiangalia michezo ambayo imemalizika hii leo? Hii michezo imekuwa michezo mzuri. Watoto ni wazuri. Watoto walikuwa na hiyo hamu ya kucheza. Wameonyesha michezo mizuri sana. Haswa volleyball, mahali mimi nimekuwa. Kuna watoto ambao waliingia secondary school na hawakucheza mpira. Wamecheza mpira wakiwa form 4 because hii corona ilikuwa 2019. So sasa hivi wamepatikana wako form 4 na walikuwa hawajacheza. And the first time kucheza secondary school na amefika nationals. Huyo mtoto amefanya bidii. Huko kupita shule mingi mpaka ufika hapa. Alafu michezo wameonyesha ni michezo maridadi, wanacheza vizuri, wanaongea kwa uwanja, lakini haipa yenye walikuanga nayo kwa sababu walikuwa wakijua kwamba mwaka ujao kuna mpira, hawaacha kuwa nayo haipa sana kwa sababu walikuwa wanatetemeka kidogo. Swali la mwisho, kulingana na vile wameweza kuonyesha talanta zao, labda unaona kunao ule uwezekano wa hizi talanta kung'aa baada ya hao wanafunzi kumaliza shule waweze kujiunga na vilabu vya taifa na kimataifa? Hapa tumekuwa na coaches kama Jeshu, coach Lungao, coach Barasa, coach Kirongo, coach Mwabi. Wamekuwa wanatafuta players. Hata mimi wamekuja, niko na watoto hapo, wamekuja wamesport watoto wenye wako form 4. Hata wamechukua majina yao na wamesport na wenye wako form 3. Na wamepromise ya kwamba they will support them. So niko na imani ya kwamba hiyo talanta iking'aa hivyo, mimi kama coach wa secondary school nikitrain mtoto na nimpeane kwa mtu wa hali ya juu tena, nafurahi kwa sababu huyo mtoto anaenda kwa mikono mizuri. So wametupromise na hata wamesema wanafuata watoto paka Arusha. Hata saa hizi vile tuko hivi wamekaa na hao watoto wakiwa wameongelesha karibu wanawa kuwapa motisha ya kwamba wako hapo wameongoja. Rifari mwenyewe Jeremiah Kimanini wake igwa uguo niguo maundu makihana guku thiini wa kiharo kia Nakuru Boys High School. No riu kiria tugukorwo tugigieterera ni irabu iria kana mathukuru maria makorwo makihotana ikombe itiganite thiini wa mithako yo ya National Secondary School Sports Association makorwo makiheo ikombe icio, na ni ukungwiri tutanyite gukorwo uri munene kuma guku kiharo-ini ukiumagario nginyagia barabara-ini no ya kuma na Ikuru guthie mwena wa Nyahururu haha tauni-ini ya White House. Utakorwo na kiuria rifari nguhundurire mwaro mwena wa studio. Thengi muno Robert wa Maina ne gutuhe menyithia macio na ndetwakirikia gukorwo tukimenya mundu toria makihana mwena ucio. Thank you so much. Na ndetwakirikia gukiona na twakigwa timu cia kuma kuria mwena wa Gicua-ini nicio ciakorwo igithamaka thino macindano maya ma secondary schools kuria mwena wa Nakuru High. Muciri hii ni kuonania kuria Gicua-ini ta marokera muno kimathako. Definitely todo ukirora mwena wa coast ndikoragwo iri prominent muno na sports. No direciria ni undu wa urugari uria muingi ukoragwo ku Mombasa, na nimekite wega muno magoka Rift region na makahota gucanio mwanya. Undu uria mwega makiria ni mwena wa mubira. Ebwali ni turonire uria irakorirwo igithaka Derwo ni Benson ate irathakaga wega kuri Arsenal. Timu maguthire bao 10 very nice gutuika national champions. Ukimenyaga ate tio mara qualify te guthie school games. Ne Bukembe ya hotanite mwena ucio wa Western, but igicoka kihoro suspension ni undu wa guthakithia mundu arikirie form 4 mwaka wa 2014. Na watho wa school games ugaga student no ginya korwo ari under 18. No ni makeanaga kanya kanini makauga under 19 tondu ringi no agicokerire we munini no korwo kinyetie miaka 19 we form 4. But murata wakwa David Goge, secretary wa Kenya Secondary School Sports Association, ndira mucaragia muthenya wa ira riria mararutire kiria bani ya miaka iri ya Bukembe High. Bukembe ni shukuru mwega muno thiini wa football, makoretwo thiini wa nationals ona gugituika matire mahota the national title, but nio mahotaga mwena ucio wa Western. Maramaheire bani ya miaka iri ni undu wa guthakithia muthaki utari wa shukuru, na hari nie ndirona ni kunyarira maranyarira athaki a shukuru iyo. Tondu number 1 ndigwiciria ni students acio marutire maheye mundu ucio kanya ga guka guthaka ni shukuru, ni principal, ni coach wa timu iyo. Riu riria ubanite ciana icio miaka iri itigathake school games, ni kuga mwana uraingirire form 1 mwaka ucio rathirire, na mwaka uyu ari form 2
watho wa ministry uroigite under 16 matigathake thiini wa football ya nationals. Next year nirio ngirathire over 16 athake na mwaka ucio nge form 4 no riu ni mabano mwana wathire Bukembe High ni undu wa mufira tondu ni moyaga scholarship cia mufira akurikia form 4 atathakite national games. Koguo ni maramekire uru muno magirire kuera ikinya coach kana headmaster wa cukuru iyo tondu no rahitire ni guthakiria muthakiro take agirire natuma nginya aria angi marare na iheo makoro magicafa muritogo nditu taturi horo wa timu ya ino ya Ebwari gukorwo ni oru njorwa thiini wa muthako na mufira wa maguru tondu of course Western ni kukuikaine na mufira no kuigwa tu banasa manena timu ya South Sea highway undu cio ni kuona riete referee ni kurania mufira wa macukuru ri ni uthite na mbere muno tondu ngiririkana miaka na hau thutha ri cukuru cia dominate na mufira ri ni ciana guku mwena Kakamega High, St Anthony, Thurgem ona jetikirie njuge haha Kakamega High ni ayutire Eric Marcelo Ouma na pole sana timu yake ira ni rahurirwo 2-0 ni Vabags uguo mathako ria nyone tumagithie macukuru ri na exposure ri na uria turona riu dominance ni acoka mwena wa Coast uria atoire mwena wa Western no njuge hena growth nene muno na anyitiriri mero othe ni mateithĩtie gukuria kiria giki uguo ni kiria kirahe wasiwasi muno ri ni muno wito wa Central ni ndimenya mathako gwathire atia ono site irari kuo na igitwo na Ebwari yo no matiake guthirwo uru maguthirwo bao imwe but definitely no ginya gukiragire na muhotani na kuma na ikuru matiracoka mucii nikuo hatha fare nginya kule Arusha Tanzania kuria gukorwo na East Africa School Games cicokete thutha kuma riria kwari na COVID 2020-2021 gutirari na itakio uria ministry yugete mwaka-ini uyo tondu 2019 twathiete na timu ithatu pa every sport twathiete na students ngiri mugwanja magana mugwanja ma 90 nio matumitwo kure mwena wa Uganda riu ndikwika ni tugukorwo na kanya kau ga gutwara timu ithatu kana no timu imwe to the champions wa ndarito tatwira tiriri timu ya wari horo wa Central na gwicira muciro wa gututeithiriria Pasega yathire ku Pasega boys timu yare guthi muno yathiite hakwiru kona ni weru twika champion du thaici ndigwikaga tigora Pasega hari nginya ngeta gutetwo hai Kireti secondary Pasega tondu twari nao 2016 nio macindire nationals tugithie nao kundu gwetagwo Rwanda matia performire wega muno kwi competition irehagwo ni cukuru etagwo St Mary's Chitende ya kuria Uganda na ikoraitwo igiteithio tondu ni mari form 6 student ao makoragwo mari under 21 na bodo form 6 form 6 gukimugiria tondu ni cukuru na ikoragwo ri football academy Pasega damuria ri umenye kwanja ni makorirwo na mahitia mau maguthakithia muthaki etari ho makihurwo bani no ni marikitie gucoka mwaka uyu ni marahotirwo ni Olobolosat ya kou ni Anyandarwa mundu arigagwo ritwa riu riumite kuno ni Anyandarwa mwena uri hakwe Laikipia yes okay ndena timu ruga rathaka wega gukira Arsenal Ebwari timu no Ebwari boys kuma kura mwana wa Afrika nikikira tumoge ni rathaka gukira Arsenal adocio okay ni mundu kundumeira kabanta kau akienjoy ate atwira mucici to ni amenya ndi sabikagira Arsenal no ndonta mufiro ucio mahurire timu ikumi kwa noti adocio passing runs tutigwe maratha kata Arsenal ni mageria mufiro twetaga tikitaka tene mufiro wako ri kiudutho hura mbere tengeria no at least hani mufango ratha kona wina mufango ni at least ni mageria ukinyia mufiro the third ma connected past 10 uguo na hiyo niyo growth ile twenda kuona mufiro ino wa Kenya no na ketobe tuigwe miario ya coach nigetha tugena horo cio akombe kuigwa coach na kerauga atia nimeishi kusema tangia nilipocharazwa na St Anthony kwa mkwaju wa penalty nikasema kuna mwaka siku moja nitacheza finali na nitabeba maana yake miaka mbili nimecheza utakuwa mwaka wa pili kucheza finali maana yake nikiwa na Borosat nilicheza dhidi ya Kakamega wakanifunga dakika ya mwisho lakini bado niko na machungu itabidi nijiandae sana kwa finali. Kwanza majina ni Derek Obayo Gift. Shukrani kwa mwanzo kwa Mungu ametujalia ushindi wa leo. Tulijipanga vizuri kutokea zonals
hadi hapa. Hivyo tu bidii, finali tuabeba hii kitu tupeleke Vihiga niyo, alafu tukienda huko Arusha tutakuja na hiyo kikombe huko Arusha tulete to represent Kenya. Acio ni amwe na kocha mwana athaki atu bino ebwari na marakiuga ona itanya riao ni nene muno ni guthii kuria nginya kuria Arusha Tanzania na gukinuka na uhotani muciridi kana wina oni hari kaundu coach oiga ati ni kurari na talent search ku Naikuru. Ndaririkana mwaka wa 2006 school games national share shukuru-ini ucio wa Nakuru High kamukoji na Mombasa High nio mathakire final, and I remember captain wa tene wa timu ya Kenya ugwetwo Victor Wanyama athakagira Kamukunji High, na kuu nikuo arutirwo ni mundu wetagwo Jacob Ghost Mulei twathite cover sports issue na Michael Kinyi hinde yo, na agikorwo makochi acio mekuo definitely makorwo ni mona talent njega na mateithie ciana icio citu ate in the next 5-10 years irokare tugakorwo na Victor Wanyama ungi akirikia cukuru maingire academy njega na mone wira mundu tako ririto wendo na tuna miaka ta iri uguo tutakoretwo na mathako macirano ma cukuru ri tondu wa murimu wa covid rira wokire iheo cia thaki acio oneta ciendete kuma hindi yo tondu nginya ne gututirari na mathacirano maya. Actually ona negwete kuria point yo nona kuma kingoki gioka ri hatira kwetu na continuity kiona kiure kingi kujuriti kihoro wa pasenga uguo gucio ne affected muno talents tondu mwana ne akorwo muthaki ne akorwo kiririria muno akorwo ni mahuri ite kwiririria muno season iyo egi no uri tuhitanagira tene ni mwatuhurio tukamuhura no uri hagire continuity yo ri igiko ugakora thaki cio ringi ona kuria macoka kuria mucii ri gutiri na structure gutiri kirafu magithia gwika practice gucio yo ni ra changiire muno timu mwe guthi thimu muguta uguo Kakamega Boys icio cia Mombatha no wote muciri Mombasa hayo na ne ariganire na nio mari njorua a mathako maya hihi ni federation ito ya FKF ekuruta wira na ministry gutigirira ate arimu aya mathakithagia mathako maya ri ni maheo sponsorship kana scholarship mathi mathome horo wa kindu gitagwo sports management ndugakorwo ri coach tu ria ithuĩ twathakaga mubira wa kiria wa tondu ni ndoka na mubira ri ndanoga ngaunyita ngaikara thi inyuothe muhuruke turenda mwalimu coach professional onakorwo ni kiria license B ya FKF aheo ati ona agithomithia kuria ri ni aramenya toima kirathi muthenya wa ira turekire training ino umuthi tugwika running kana ke yani akorwo ni coach professional tondu mundu uyu under 16 ri ni ara need guidance nene muno ndirakenire muno last mwaka uyu mwana wakwa ni arathire form 1 na ni athakaga mubira muno primary ndathi kugira marua ma cukuru ri ngikora ndikeirwo good talent in football yabindire njethe cukuru ithakaga mubira nigetha kiheo giake kure na tukiona na athie ri kindu kia mbere tondu ni aheirwo kanya kuingira thiini wa school team ri erirwo we mwega muno guthaka gucenga na ndo but ndwina hauna pumps ya kusustain 90 minutes riu thiko icio ngiuka muciiri ona okiraga thaa 11 guthitizi kiharo-ini nona riu ri ena talent ya mubira but then riu ko ne afundithitio gwe primary ri angianjirie training ya gwetha riera riu ukorwo ri a professional footballer by the time uraingira form 1. Okay, tateke kuritiriri wa mbugu we kuringana nawe tondu kumarira twathaka macindano matinde mambiriria ni makoretwo mari okuo none teta hena change hari undu thiite ucenjetie kumarira macindano mambiriria hena change muno ona uguo muciri rauga kwanja tungiamba gukorwo na dedicated coach uthomithitio hindi urauga hindi yitu twathakaga ri mokora coach wanyu ni games captain toko we athaka volleyball no tondu ni games master ri ni uramwira muguthaka tondu sports ri ni kwenda to kubundithio tu kuhura mubira na gucenga uguo muciri rauga ni kwenda discipline ni kwenda talent management no uria urekua nona uguo ni uguo wajoria uria tukite uguo ri tuthite wega muno tondu riu ni ukuna timu ta icio uguo ri ena coach dedicated na no igure auga last year ndahuritwo uguo ni arari na time ya kuhariria timu yake uguo no kwari mwalimu wa kawaida ri ena syllabus yake ya ukava no uti hindi ya time mwana hari uguo ni ndo tuthite wega muno na FKF uguo na other stakeholders magigirira through Ministry of Sports twaje kuona Costa Sports Science
minister goko akiwa wathani egokorwo na ihinda iritu muno makiri tondu nikio turenda minister uwe mathako si aria maracindirwo kiria thiini wa politics mokerige akaheo recycling nigo macokerio ngatho niko naguo kwa gucokerio ngatho tabe tuthi Kajiado kana tubikirie tobe tuikirie hanini nigetha tugicoka tuthie murekeri wa korabia tobe tuthi nginya kuria Kajiado nigetha tobe turore kuria Kajiado na gukora na timu inyanya iri rathakaga thiini wa mathako ma gwithambira maria maraharirio ni county ya Kajiado kugerera kuri Kajiado County Aquatic Association. Timu ya Otters mwena wa iritu na wa imwana nio maratongoririe iritu makigwatira point 394 Kamutho Christine wa miaka 12 agitongoria anake nao makigwatira point 325 kuria Parash wa miaka 13 agitongoria. Nayo timu ya The Fish ya Aquatics ira yukia namba 2 airetu makigwatira point 267. Mutheu Michel wa miaka 5 niwe urathambirire wega biu makiria na gukorwa akihotana na guko Grotman Karl wa miaka 6 akiyukia uhotani hari timu yao. Aritajire imwe ya gukuria taranda cia ciana na mbeu njithi thirikari ya kaunti ya Kajiado kugerera kuri gikundi gya Kajiado Aquatic Association KCAA ni matafanitie muthako wa gwithambira mwena wa Rungai Kajiado ya Rugongo kuria timu inyanya ni ciranyitira itemi hari muthako uyu arirukia federa magitugo na iheo 94 points. Congratulations to Zefish Aquatics for coming second overall. Kiaya marashidanaga mithemba-ini 5 ya gwithambira niyo ya 100 meters IM, 50 meters freestyle, 50 meters backstroke, 50 meters breaststroke na 50 meters butterfly. Timu ya Otters mwena wa airetu na wa imwana nio maratongoretie airetu makigwatira pointi 394. Kamutho Christine wa miaka 12 agitongoria, imwana nacio ikigwatira pointi 325. Karia Palash wa ukuru wa miaka 13 agatongoria, nayo timu ya The Fish Aquatics kaiyukia namba 2 airetu makigwatira pointi 267. Mutheu Michel wa ukuru wa miaka 5 niwe uratongoretie, nacio imwana ikigwatira pointi 150. Grotman Karl wa miaka 6 akaiyukia uhotani hari timu ino. They had very good swimmers from team Otters and team The Fish Aquatics. Very good swimmers, but the best swimmers today turned out to be from Otters Club, both boys and girls. The role of the Kajiado County Aquatics Association is to develop swimming, aquatic sports in the county and to nurture talent. Yeah, both the beginners and the experienced swimmers, everyone, including the masters who are the parents, including the parents. Ona gutuika athaki ya maugite no marari na mihinga kioneki kiao ni gutuika athaki ya gutamburika fururini ona ginyagia nja wa fururi. Most challenging thing is when you're about to swim and you look at your competitors and you feel so scared. So I would like to encourage other swimmers before they swim, just focus on yourself and don't look at other competitors, because if you look at them you'll get nervous and that will make you have panic and might make you not do your best. My dream is to become the first female Kenyan swimmer to win all the medals in Olympics. Since primary, I started in class 5, and ever since I've been training hard. I hope I make it further. People are fast, and I could train more. Yeah, thank you. Yeah. I would love to represent my country, Kenya, and win some medals and trophies when I grow up. Muhega munene uria ukoretwo ukigumira arutani yao ni wagi wa iharo njega iri na swimming pool orodo mwe na mutaratara mweru wa mathomo wa CBC makiuga ni uramauma mahinda ma kwiruta. Twashiragia CBC ne guteithia ciana riu ni ciahingurirwo ati ihote gwika guthondeka talent ciao tuike njega no riu kuhana CBC ta yacoka 844 ciambagiria thinacara ikoma thinacara riu ona tutiraciona ringi kana kugio ni ma exams o hingo ni exams koguo bado hiyo inasumbua kidogo,
First of all, my improve na heane access ya facilities tondu na iria ciho no hinya gutumira ta Kasarani na Nyao ndire yathondekwo macoke no malis na mashukuru metikire CBC uria yagirio ni ukorwo ehana ciana ikarikia cukuru thaa 9:30 igathie weka talent development. Muoroto munene wa atabarĩri a muthako uyu ni gutigirira ni maruta athaki aingi a muthako uyu wa gwithambira aria mangirugamirira bururi wa Kenya ona nginyagia mathako-ini ma nja wa bururi. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiari. Yes, thank you muno Wacuka wa Kiari ni gutwara riboti njega muno kuma mwena ucio wa Kajiado. Ni macina ma mai marengithie no manga magutubira karaini makira karae macio tigana nabo. Tobe twikiri hanini tugicokereria tukanegeza tuthina mbere na gukunengereria maingi megie mathako ndukae guthi haraya.